culture labantwana mhlonishwa DPM bangithusile lo munye wabo ngihambe naye ngelisondo ngoba ku discover ngosi bamalangeni akusiko lokuthi utawuhamba ulaleli demo ngenhlanhla nginalento yokudiscover umuntu ngimbuka ebese uyahlabela sengiyalalela uKambule mhlonishwa CEO wami Stanley usebenza naNkambule uyangitshela uthi kuna R4 manje ngizama kucabanga R4 igama noma uyakubona ngoba nyalo nje la ngicabanga bathi asilungisela la kunemuntu lo South Africa is one of the judges sinema judge la sesinothando Dlamini is one of our judges bantwana balapha ekhaya producer lo tabe up behind this project ngumntwana walapha ekhaya unokusebenza ke nema TV angale ngaphandle bomzansi kodwa ke ngibona ukuthi asilungise italenta la ekhaya i-team lesebenzako la i-team yabantwana balapha ekhaya so asibakhulise netindlela tethu sibakhulise lesitaba proud ngako kusasa so mangihamba ngeSunday mhlonishwa DPM ngivakashela emasonto ngiyahamba ngemasondweni nje mangifika ngibamba i-microphone CEO Dlamini Stanley ngibamba i-microphone mangicula ingoma ngiyayicula le ngoma manje ke kude lo mfana lo uyadlala kakhulu mhlonishwa DPM ngilabanye bafana laba lesibathembako lebatawukhula bende lo msebenzi siyabonga CEO Mr Stanley Dlamini waka Arts and Culture kuba nale ukuthatha labantwana ubaqoqe ngalendlela lo mfana esiwa R4 ngihlabela ke ingoma yami ngithi no kuba meva ngiwa nyathela lapho ngihamba ngeya khindlela manje umile la ungilomunye lotawubheka ngibese ngiyambida that's how I introduced abohlengiwe mhlaba ngithi mangihlabelela bese ngiyambida so uyavela uyahlabelela nami ngithukile Dlamini ukuthi kanti unetalent lengaka emva kwaleti pika I was so impressed ngosi I was so impressed so ngamtshela lo mfana ngathi you are going far angisiyeke mina umuntu lo mane ngikhulume nje ubuke ama artists lengwa discoverile ukuthi bakuphi namuhla ngi very strict when it comes to music but nje namhle silontsha eSwatini praise labantu sifuna abantwana lebangi20 lesitaba funa tonke letindzawo sibabite eSwatini praise live mhlonishwa DPM liphusha ema creatives ukuze lipromote i-country yalelo live uma ukhuluma ngemangisi ukhuluma ngebhola uyabona uthola bobabe basedluda babuka bo Chelsea babuka bo bakhuluma ngebhola uma ukhuluma ngemafilimu uyathi ukhuluma nge-USA sekukhona ke nale simasakhula PS bekunalaba ema-China bo Jackie Chan sakhula sibukela bona thina ema-China sabade ngalabo bantu ngamanye amagama ngemaciko lakhona kupromota kahle live nelive bantu baseNigeria besinganandzaba nabo up until ukuqhamuke nabo bomobo bathi bobani bomake bekushe emabhodo babuke naye bayishuthela emva kwendle ndlo bakushuthela nje bathambela bathfakele emanqabs that's creativity uyabona bashuthele bathambele emanqabs manje ke ngisukela ke umhlonishwa Arts and Culture lapha mhlonishwa DPM ngiyakuStanley ngithi CEO wami ngiyacela ngina nayi project uthi CEO wami ngiyayisupport ngiyahamba ngiyagijima ngiyaku CEO waka eSwatini TV nakhona ngikhuluma lendzaba uyayiva umlangeni uyayijabulela ngihlangana neteam yonke eSwatini TV
ngafaka neSuthu nami Mhlonishwa DPM angisiyo umuntu wamaSuthu but ngalelo la ngayifaka sekufuna ngiyopresenta ku Exco ngipresente lento lengikhuluma ngayo namuhla sifuna kwendani la ku television television le letawutala ema-artist bataba proud ngayo kusasa ukuthi babonakala ku television. Khona letinye ke letifikako khona lomunye ngathi ngiseselijaji ngale wafika ngathi hawu sikhokho sami kwathi ubuyaphi kwathi ngibuye emaleleni ngathi hawu mkhaya kwathi yebo ngathi ngicela ungasangiphoci ke bangiphocile labanye kwathi hayi ngiyakuthembisa makusuka lapho kuthi hayi ngizocula njenganolundi okay lalela ngidawucula njenganolundi okay ayike ayiqala ingoma sangena phase ematafula socula nje asili nabantu silwa uyabona so yonke le nto leyo ngosami sekufuna ngoba before siqala ama auditions ngiba ne session Mhlonishwa DPM yokukhuluma nabo ngima motivate lokuthi labanye bakhona ngeke bakhona kufinyelela kuyowina kodwa but la indleleni batawukhona kubonwa bathathwe ngilabanye babasebenzisi labanye angeke vele nokuhlabela into ezihlukene kodwa ufuna ngiba motivate njengemtali so ngiba ngomtali ngaphandle mangikhuluma nabo kodwa mase ngingena ngekhathi sengibalijaji ngoba mangimile behind the desk ema artist mangiba producer malangeni ngithi mangimile behind the desk ngimele millions of people lokufuna balele lo music wakho lokufuna bathenge lo music wakho so asikwati ke ukuthi tabe sesiyapolishana siyancengana ngoba ekugcineni kufuna kuphume into lokungiyo so namhlanje malangeni sikhipha nayi into lethi asiloncheni sitsheleni bantwana bethu ngifuna ukukhuluma nje na into okubekisa kunemisebenzi wemakhosi lamaviki latako lamabili lamathathu latako bantwana kusukela namuhla uma labantwana bathi recorder Mhlonishwa DPM bantu labasha uyabati bayati kufuna ifone yakhe ayibambe ngalendlela ngoba siyocala sibafune lama talent digital ngoba abantu bethu sebala kakhulu more than lokunye lokuhamba kunale interesting part ke so mabacula bathawu recorder mawuyibamba ifone yakho ibambe kanje usho uhlabele ngoba le phone mawuyibambe kanje iTV ngokwayo ngoba masihamba lesithombe sitakithi siya ku television siyofike sihlale ku television exactly njenge TV mawuyimise kanje ayilungi kahle in terms of television so siyacela ukuthi bantu babethu le batabe bathi record emakhaya bangayimisi kanje ifone bayimise kanje ukuze ukuthi ibe iTV kuye athi recordeke bese uyathumela last awusho ukuthi bathumela kuphi konke lokho then bese kuthi ke ekugcineni sesiyocampa ke sesiyofuna labo lesitabafonela before siya ngaphandle sinetinkundla leting 59 Mhlonishwa DPM siyafisa ukuthi tinkampani talapha ekhaya tithi kulekelela kulomsebenzi ukuze sikwati kuyofinyelela etinkundleni sike sahamba kakhulu nemhlonishwa ngabona na minister sike sihamba naye la ngaphandle waka sports sinzinza sifuna abantwana sifuna lamakhono so nyalo lesikhuluma ngako silauncha eSwatini Praise sifuna abantwana lebang 20 lebatawenda eSwatini Praise and then sisuke lapha sesiya eliminator siyofuna number 1 na number 2 na number 3 ithi ke lento number 1 wethu batabe sebavota abantu lapho ngicela ukuthi uma ngabe sebavota ungasangibuki mina kabi ngoba batabe sebakuvotela sokuya ukuthi upresenta kanjani kunalabanye lebane asengikukhulume lokuvakale kunalabanye lebanelitalenta Mhlonishwa DPM kodwa
bangakhoni ukukhipha kahle sihlalele lokho as ama judges sive ukuthi ivoice unayo then singayiphusha kanjani ukuze ikwazi ukusebenza sekukhona labantu lebafana nathi lebanganawo ama voice lamahle ekuhlabeleni but banale skill uyabona lento ukuthi ngibuke ngizama kubathiphisa labantwana lemakhaya banalento ukuthi ngibuke akusikuhlabela kusinto ukuthi that is a race that I must run it's like ngiyakuthusa but lento ithi ngibuke ene niyangibuka mangenda leyo nto leyo that's art uyakubona and then ungabambi nje microphone labanye bane attendance ngiyabonga Dlamini ukhona la arts and culture bakuhlupha la bavele i-microphone awuyibambi kanje ngifuna ukuthi noma ngabe uyade record ekhaya la uthi recorder khona i-microphone ungayivali kwi-receiver la ungayivali ngobe bese babamba kanje bakopa la kulaba lebacula ngema USB ngoba basuke bentela ukuthi bangabonakala ukuthi umlomo uthini ngoba i-lip sync ayihlangani naloku lesekuphumako lapha kufana nami mina mangihlabelela angibhali ngihlabela lokuvela ngaleso sikhathi mine behind the kungako mase ngenta ivideo bayasebenza labantu benta ama videos for mina ngoba ngiyabaleka ungibona lokuthi ngibone ngidraga kaningi ngibalekela i-lip sync that's being clever be smart so siyabonga kakhulu Mlangeni itawusebenza le program ene ikahle itawusebenza siyabonga Mlangeni ukuthi usivulele lapha eSwatini TV nokuthi sicela isikhathi lesingiso la emindeni ihlangene yonke sicala ngo6 Nzambama iphele ngo7 ngama Sundays sitocala kusebenza nyalo ngaSeptember siyoyivala letulu bo December kunale party letawuthi ekugcineni mase siya ngasekugcineni ithi who do we miss ngibani lesimshiyile so kunalo sesihluthe kunaloko amaphungwana uthi hayi mani nishiye Joseph nishiye Zodwa nishiye bani sesithathe ama camera ke sesiya straight ke manje ekhaya kini kuyokushoota sikuthatha lapho bese sesiyabuya nawe so to computer nala bese sibashile la edorobheni so ikakhulu Malangeni ngiloko lesikutele namuhla siyabonga mhlonishwa DPM ukuthi ngifike ngayibika lendzaba nakuwe njengamake phela abantwana lebantwana uma uphethe libhandi ufuna kushaya umntana ukugijima kakhulu ayengale ngoba thina boba bese sithathiwa ngayo kumabhubesi nje siyashayana nje umntana vela agijima make ngiyabacelela labantwana asibasite labantwana balapha ekhaya ngeke ngathi ngiyahleba na Mbuli lapha ka Bible Society ngathi kunebantu abethu lebalakho correctional services sayibika sayihleba na Mbuli ukuthi kufuna kuthengwe amaBhayibheli bahambe bayonikwa labantwana lebalapha correctional services ngoba leyanza uleyithi correctional services kunebaculi lebalapha correctional services so abahlale bafunze amavesi ngoba abangeni nemafoni abangeni nani umngani la ngaba muhle kubo is the Bible ukuze makaphuma ayokuqonza ngqo la le Bible imtshela ukuthi akaye khona siyahlonipha siyabonga kakhulu Malangeni ngiyabonga kakhulu CEO singihluphile kakhulu Nkosi eSwatini TV ngihluphile but lengutshela kona kusekugcineni kwako konke you will be proud of this and mawubuka emuva Nkosi so uhambile so ungasekho kwi-TV and look back bese uyakhomba because in my time this is what we have done ngoba lokubalulekile bahlonishwa emakhaya nalebasibukako lokubalulekile ukuthi uma ngabe uhlele esitulweni US kulesitulo lohlele kuso lo 5 years lo 10 years uNkulunkulu asakubeke kuyo do something letawuthi uma ungasekho
ube proud ukuthi in my time this is what I have done. Ngiloko kakhulu malangeni, ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ukuhamba kwesikhathi uma sichubeka mhlonipha DPM kunema videos esitawadlala la utowabona some of ama judges wethu, sinema guest judges ke lesitabe sinawo uDr Rebecca Malope sesimbita ngagogo sile mhlonishwa DPM gogo utaba khona naye as Nothando Dlamini is the resident judge throughout. Sesitaba nema guest judges ke ngihlebile nabo ngabacela nema motivational speakers lebatwa khona motivator labantwana and lo sikwendile lokunye mhlonishwa DPM ukuthi sibe nama lawyers, sibe ne lawyer who understand the entertainment. Bantwana bethu bangena kuma recording deals bajake kusayinela imali kuthiwa iadvance. Ekugcineni ma royalties makaphuma belungu ba deducta le mali advance. Bese uyakhala thola tande inhloko aba understandanga the contract. Waba excited makabona kubhalwe 100,000 advance. Ekugcineni bese bakhala ngama record companies. Nayo ke ilawyer lays in the house that will move around with. Ukuthi mawuthola lithuba lokuthi nayi I record company seyakufuna, then we know ukuthi this lawyer will help you before you sign a contract. La ngidakuthumela khona mina ngidabe ngingasangene tabe sokubetween wena ne record company. Sikhulumile ke nama record company lengisebenza nawo lawo bayathi sibafuna igospel khuluma namkhulu. Siyabonga kakhulu malangeni, ngiyathi ukuthi sikhathi sincane kakhulu lesinaso. MC wami ngiyacela ukuthi uchubeke mina kwami kubonga nje, sibonga kakhulu kuma sponsors wethu Arts and Culture siyabonga mlangeni, and then Iswakhosi siyabonga kakhulu Terefats cabanga Manyolo make Manyolo company yaManyolo nje Manyolo uthi ngeke agcine ngokufaka emasimini utabuya naye ofaka la lelithale la emakulama talenta but discover abantwana basitwe abantwana. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ende njalo, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine. Amen. Siyabonga. Baba Makhabane ngikopha ikhona indzaba